Não foi o Ilota. Kore ke hufa mo henga hi talafata puto pe fa o atu pe miheni. Talangata i te au whai tua mama o atu ka ata whai ngā maari e koe ni ke o atu ai ho mo polokalama koe ko e whatu whanua fo au pia mo piveni piukala pia me tonga eki. Whatonga pe ka inga ku rele me kota pe me apina mo to ki katak whamemore ka mo share te tau polokalama i he howani foki ko fia ke utaitai le rei piveni ki tonga eki ko ilo pe ku lahi apita ngai whatongia pia mo e whemo i kina holo i he ngā ue lava ke tau tolo i holo polokalama ka whawhia pe ma hange koia ku anga pe kia polokalama whatwhanua ta whenga pe ke whahoko i he wiki kotoa pe ko i ngā koe ka inga koe una u follow he polokalama una u whanongo ki ngā hi talanoa koe whahoko ina pe he ku whiwhia ki tātai rei koe piveni koe neongo ku tā ngau ek pe re o he ahoni ka ku whawhia pe ke tātai rei koe ke polokalama whatwhanua fo au he whiwhini o whewhea ke a tongana pia mo e ngau e whahoko me he nā piveni. Malo pisoloi. Kore pe ke hufanga te pe whatapu kai whakatoa te taki polokalama whakawike. Ko ia, koe kawe ne ngai wike whemo i kina me osipuke ta polokalama hui ko si pia whakahu foki he kau polisi afi me mo unga o fihia holo ai pe ai mo hako mai mau ki me whai ke mau whawhau mi tōta fitu mo i kina holo ai pe ai kano tia nea pe hoko mai ke hopo he ahon mo no lava o
o whakatama a me prisone ne afi. Hopo he ahoni. Doi hopo pong. Au whai fo ke e whenga o akta mai kauloia. Ke lava o tokonia ai ngahi mga tunga whakalao ke lava o siang e katoa fulongo a koe ni. O wahale lei mak me ai. Pea ko fihia I pehe fufo I loto si kalamu I loto. Kauku kai ke whaia ki aha halau maari tau whihi atu halau maari loto tāngia. Koe whaam koe motuan ke osiangi. Ai fulongoa a koe ni. Tau lava sio mamangi sio lele yang. Ke hara whanonga koe aho ni ke kahau. Wai whakaukau koe whai mga whamau inga e. Tau kai kia. Pea ko lahiangi e ku tokanga. Ke whai tutun lele e. Ai kau take whanua. Whai tutun lele ka kai whanua. E ku osiangi hange pe ko whatanoa e solo. Koe fuwaka tahape. Koe ngoto e fuwaka o koe ke pehe ke koe whaahinga pe. Koe hala whanonga whanuan. Kau lahi mea unfold mai na kai te tau awea ki ai. Lahi mea hoko na kai te whotutu pe palan ki ai. Ka koe ne hoko mai hange koe lau. Ke hoko mai ai e ne pure. I ngahi unknown, ngahi elemeniti o umea o puri. Kau tau whakaatape ke tau kari. Ka koe ne pure ia mo ni whotutu pehe. O anga i whakaukau. Ka ke whakatala noa mai pe e solo ngahi isiu o kuke. Whetaura ko mutol fo ke mitia. Te ora po whakamama nei. Pego malpeo ke whatonga ki lahi whimo I kina. O ke whamapopolo ngai mea. He koe ngai whemau e loia. Whemau whapanga e loia. O whaia apil ke tokoni mai kakai. He koe kai koha isiu penia aafi. Koe isiu ke he e solo ka pau o ku nai koe motive aafi. O ku malicious. He ki au ia. E unfold pe o mea koe ni. Kau kai ke wongoi o tawataina. Hoku loto ka pau ui tokoni mai. Aasi pau hanga noa me ai. Koe uhi koe anga tau whakamamai aki he whakatutunga whasosai. Ka ke toki whaike mai pe kau tok tānoa pe ko ki ongo sia pe hao. Ka te upenga pe ke tānoa pe hawhainga isiu pe o kuatonga kauren he anga o mou nofo me mitia. Kai toki mawe mea koe ni kau toki whafoki rewa tānoa o whakawheka ke I he sistemi ngā au e moe. Ngai mea pe koe nu whakate fito ai e ta polokalama. Io malapito e pibeni koe taki kamata mai be me tangata ko afi me moonga ko ilo ko tahape ia isiulahi o ku whantala no pe ko tongana pe mo murini o koe ho halahi ai kakai pe ku lahi e pito kakai o kuna tu I he isiu ko ni me hongo tafa aki be ai ni una nature be loto ka ku kamata nge me aku ngana osko ko in live I he time for muy tahape asmareba u ataia o ku takai he kau polisia maka mele polisi tolu pe ua I he api o talmai na e puke na tole e masi I o ava whakahu kana mahino foku whae te uhopo ka koe ki mea ia na o koe ke mahino koe ki he tokolahi ko ha uhinga ha hono puke o whakahu ka pau koe kumi ha drugs pe ko ha whakaha uhinga na e hangai kau polisia o hofiku o sange ne tikite o te teo ke whae hopo, pe nakai ke aluia ke hopo, po ka hae whainga uhinga whakalao, na makatu ngai hano whahua tangatani. Iyo, moni o pito e solo e. Kau e isiu koni isiu peleprenges, pako isiu koni o une train, ai
energy lahi me te au, he. Koi. Koe tua pule lulu. He, koe mai tohi kanseli e hopo ia ko koe whakailo he ongo India. Koi. Ka hopo sivile. Kau nau ave ke kau polisi ke nau whaire hopo hia. Nau whaire hopo hia. Koe nai mahino ka tiau koe hopo koe whakaaho pe panai tari tonu hia pea he aho tua pule lulu. Pea ui rewa ai kai ke ui e hopo kai toloi mai pe whahako mai pe toloi koe mahana e puke ia he fiasko ia kako ahake he pong whalaite e solo oku miskolo lahu miskolo ange ke telefoni an awe au ke fuka ko ia sai ko kari hake koe fika ko ia oku koe whakahoko mai ka au koe kore mai asu me a polisi ke ora ke moa o sion ki ai pa tupunga i e ku al pa mena wongo i solo na wongo i out of all people o reach out e masiko ni me pirisoni ki au na wongo i au pito ene mene tahana kuhanga o wongo i fai ba mo oni fo i loi fai ba pehe mo oni fo i loi o ko teke mui he tamsi o ni ha asi he fo i kesko ni kawe ngai mea o na nofo o work out o spego no fa hoko mai ko nofo work out o ko mai le be mo pilore mai le mo ne fa nau o fa pa ka to be na tolma ko fo i time go so ko me na ko ngo o malaki he mafai ai monga tamsi ko o ko hinga ene tau fa na ko ngo ene o mai ene amanaki te ulawa fai he toko na ko ngo me na hare wa fua he whakau ki mua ke alu a polisi a koe ana na ki nofo o whakakau lahi au pito hange koe ta polo kalam ki noa ne tō tahape mawhitaulaki koe mawhitaulaki koe ne reach out pe ke ne ki hopo koe pia mo e ongo India an awe au ki he fufo i mea koe unfold mai sai koe me nau nofo whakau kai ka pau ko si suwe e alu nai ki whe e alu ke kau ke ta whaaki e mawhai pe alo kau ke ta whaaki ai kafo he vehala koe mea rewa e nau whaitotone ewa neongo o koongo koe whaitai meni e hanga mai ai ta whaaki ta haki au kane te malo hanga te au ai kore mai mei pirisoni ke u pe au alatu rewa ki pirisoni lele rewa ki pirisoni pompon ka eke afi whakahoko mai ka au pai ke ngofua o pai ke ngofua eke te alu ki pirisoni pe whanonga tau ke tala noa kuawa matapai mui pa hua ui ai o hua i pe wa hua mai pe au ia hua matapai mui o alatu o kuia ia afi te whahoko mai pe mea pai ke ngofua te tape family pe wato e ta koe loia pe ngofua padang sai pe tuwa hena ka walu ko mah loia rewa o takai kore tokon ke kau loia na ko ngo ya pito ya ngo he ai fu malo ya ngai fe mamai aki ya ngai no fo ai ko me pe ko na utala no ko ki mo ai na ko ngo as mai me
kauloia ko ia wai be mo na fe fainga tai a ke issue Koi. Keke ana ku iku mai o ago fika ni mai o iku mai o whakatala noa ki a sunia fi koe mari koe ki ui laupe ukulota a sunia ka wanga i kuai wahe be ki hanga ai mari ka awe ai unfold e umea koe ni vai ma sunia he lost one of his son ki drugs ai ako sio kulahi ka kai kuesia he drugs ona ngai family ona fanga foha na ko ho ya pito na fia he ne tali ke ne fa ko tangi ai ke ne fa ko mo nga we ke to ni ai tarabo ko ni kau nga we ko no kore a ene totongi loya he ko fa kau e solo pe he nga kau ko issue nia ko sino afi pero ko issue nia ke hili hono mafa tuki afi ko issue nia ai fonua it's a national crisis ko drugs is a national crisis sai ke tau fight against ai fu monster ko drugs pa ko issue nia ko issue ko pilore ko issue ko kau mafai ko issue nia ai mau o fai drugs ki hako tupu ai fonua ko me na whakau ai ke kore ki kakai ke nau tokoni mai ki to tongi oi loia ki he kai lava ki whatautai na ai tarawau ko ni na e fuke taki polokalama ki mua na aku pehe na aku amanaki e hanga he kau polisi pe ka kau mafai o ave o puke ki tarawau ko ni o whaka eke mea hone iro ke na ungawe aki tau i ai trucks kana ko vare he ikai ke na fai pe he ko no moni solo tau si sio ka dope he ngahi mau fai he trucks ki for one ka mo ngahi trucks kon as mai me va nga fu pare ti ko ia o kune hanga tala mai ga tau do ko fu network o ikai ko aki e pe ko ha tokolosi mai pe ki foi mira ko fu network pe ko ne loloto pe network ko ni o ikai ko ha foi to ta involved it's a network of the powerful and the strong he kai ke tu yo malava funky small people of fighting I fu me ni undetected koia ka ko foge fa tala no aki o ko fa to nga e fu mafa tu toki o ko ngo yo bia a wa to pe o so ko i sol fa ka me ke ilo mai he ka kai ta magnitude o me au tau fit tau laki mo ya ni hala mo te vendetta ta pe yo ka fa nga tau fi ki hata ko ka na nga fa to nga ko pou mo support a kakai o kuno foi a hono tau i trucks very unfortunate ka pau o kuai na hanga foko fatala noa e solo ki mea go ni o manat foke uri go ni me American na puke go he polisi go panhanga ai hono tuio o loka ia ko kia ne toki i tala hopo ko ia o mo ua i ko polisi pe totong hu i pure nga panga o miliona America
ko ke sio ko no whakamahuinga I veliu e tangata I ngai foi system I demokratiko ia. Ka koe uhinga whoki whatara noa. O koe kai, koe te ala ki ta I ka wa e molo he kia. Koe te whihia he sino ko ia. Koe te ala ki ai, koe te whakaawhaia. He kia o malaki. Koe anga I whakafufua ke mea, ke whakawhai ke he. E ko loto pe ke utokoni ke kaupou. O kai kia whainga venteta hen ke kau mawhai ka hou e ki. Koe isiu he koutui ka pau nei na nau whakapoto e nau hentolo ke iskoni. O toi malaki kia o afi. E kai ke huri eke kakai. Kau kai ke utui koe whaunga to tonu ia. Pau hange ai koe mea koe tau pe hange nia ka ata hai tokoni ke mata apure koe ni. Ki he kafo nai tokoto. He ve e hala. Hange ia koe ka kai kovi ia. He hanga whakatala noa. Ka ki au ko mau haloto tau a taina. Ka ko she whahape au ia. He kono mo ni o ko mahene lei pe moe authority. O koe ke uloto ke nauhanga o personalize issue wani. Ko tokoni a koe hange au ia ko Samaritani. E ne lue mai te hala wai kafo. Kai ke. Koe hanga ia I whakaukau. Pau mahu inga pe. Ai whepopuake kakai. He koe injustice anywhere. Injustice anywhere. Is an injustice everywhere. Ai o whi mau o sio. Koe. Hoko tuka pia. Io ko sio o kai ko foi isiu penia afi me mo pe. Ko kai isiu enia. Ko nga ko pi kai ke matunga ko nga ko pilo le. Ko isiu enia about drugs. Koe. About tau loto. Ko ne afio ne loto fa ma drugs me fonoan. About tau loto. O whi mau e a society ke now involved. Hono tala noai from a positive perspective. Engolo o positive. Ka ua o mai e tau whihia. Moi nau whangi venteta ke he o mai a kene clouded. Ke hange o kune ai ke au fearful. Ai fatongia o ku very noble hono purpose hono tau moa. Biben ai koe mahu inga bita foki ke hanga o whamala ala mai e konga ko ia ko ngā nei kai foki ke kau koe I he ofi ke ilo ngā mea koe nai hoko ki a afi tu ke he peho mo whitaulaki ko ia he mo whaitala noa pe ko ia mo whitaulaki I he isi ko na he case ko na o India pea mo ne toe whenga ko ne telefoni atu ko ke along ki prisone o toko ni anki ai ka koe hae uhinga ko hae makatuunga na hanga ka o polisio o hofe masi na ne toe mau I halao pe koe o hofi pe he foi keisi tatau pe koe ni ko he ne o kwa ilo ki ai o toi whakalolo mai o foi whihu mai koe koe up to now o ke peke uhinga rei ka au ai uhinga hano puke afi koe mea pango ka koe o loto ke toi tala noa he koe au foke solo koe ni kai peke uhinga rei ha mea ke logically fit in ke whakau it worries me une hanga ia ko ka te utape au ia o tari ke siange ke hopo a pompo ko tutoni ko o mai he ne hono bail outi si ai pe kai ke hinga le ko foi whakahoko ko hono puke mo no tau foi ta hol ke au ganga pe ko moi ko nau whinga pe ke kai ke ha uhinga le aso
eka ko hai mea ni na puke ia o eka ngai osi ai hopa nei po ha me nei puke ia koi tama ko puke pe ke to in telefonio fa to tolo i po hai ka te ke bui koi so kai ko fa so kai ke ko anga ia sio a fi ka ko lo to ke tari ke sio anga ke hopo he ko case ko nei puke ai ko ku ia pompong o ko tari ke o ngoi ke mau ka to u fa matala ya to tala no he issue oku le to ko ni dai de mi e piveni oku yai ha mea oku hanga o ta ofi me a fi me mo unga ki ona ne te whakahoko lotonga lere ai hopo ka toki orewa ki ose hopo pe oku te whok pe a fi me mo unga tau ataina pe hange ko ne tau ataina ko ki moa ko tawai ko rau e ui a bombo ta hai ko ngahi magatunga he tutoni o ta ofi kene toirea pe den tohi ha me ha interneti pe te ngawe ke interneti pe ka articulate foki foi lao fo o solo ko ni su torneo ne ko ni su torneo absolute o mai fu tawa taina ke te tohi pe te rea aki e te whakaukau foi mea beu ta ofi ko ni su torneo ko halau kovi sai ko foi lao gon he me au o une tau so pa ko foi tuton ko ni tau ke de rea pe tohi ene whakaukau ke au ko se paki pe kai ke lahi me o kai ke uhinga le re ka tu I'll be in a better position ke ulava o siofi whakalu fua he ose hopua pomo kwa wena alu o whamoni hono kwa me mutua pātere ono pēl mai ki tua pe au lau pēr kutoni kai peke unga rerea ke ngā pimene kwa e whai isiu e ua hende o ko loto ke honga peo atu kai te wata hataha pe au ia whi mea koe kuna whilawe i pe nao me masi koe ni na hanga foki e afi me mo unga o live ia ki mua o pito he ngahi live anai kua osi ange ia o ne pehe koe aho ua ko sepite ma koe aho nia tene hangai o folahi mai ke ilo he tonga kotoa pe ko hai e kakai o kuna whai e tila mariwana o au pe ki hataha maalunga po hataki pa mo hai pe na ne pehe tene omi kotoa lisi i he ahoni ka kohinga ku ek fehu i mai ako e fehu ki mua ko kusio atu ko hako incident ni o hoko puke o ave pe atu me court order ki ai o tapu ki ona te rea ona te live mo ngahi uhinga pehe he koe ke loko uhinga le rei foki ko inga koe was mahino ave o tātikite pa ku hoko te tātikite ko mea koe kene rea ana te talamai o te kau mo pita mo ana he tila koe ke hane kaunga ana ke tikite koe ko tāki ai ke alo hopo ai koe ko incident en hono whinga ke ta ofe tamasi ipe ko ha mea kehe pe ia koe mau ipe court order ikai na kai ta court order mau koe foi puke ko diu ke tai winga pe age ko glau solo unfold mai umea ko ni we are beyond our control mama o ye me ta foko kai ki tau ila how ai me hoko mai umea ka hange ko fare pe ko incident we lau puke ko fa ngau ya ke le ya Einstein ko incident is how God want to remain anonymous. Koe hange ko whatata ko ke nane tala mo hoko i hono birthday ten hanga o rivire. Ai pa war beta to rivire ki mo. Kai ye. Na ongo i mafana upito he. Osko ko hono bail out ane afi. Ore ose jempa pa bail out ane afi. Na ongo i mafana e mahino ko lava to koni ke hawe ai taravo goni o celebrate in a birthday mono ki family. Hono a birthday.
E ka pau nei kai. E si loka e pilson. Ko nau si ope. Ko whanki me ai ki kau nehanga train e iwi lahi me kakai konu involved ai. Me family pe me talago ko ini. Ko ka ne hoko ko ki he aho wa mo to ui e hopo ko Clive mo pilore ua ni nai. Ko yo me bu tau hanga o articulate ai ko incidental ai hoko ngai me ai. Ka ki au ya is just a beginning. Ko unfold my ni ni. Nai te ke utala noa. To ta hau ke hanga ke o fekau api mo involvement e masi ko ni he drugs mo ha me ne ilo. Ana ko vare au bita ni nai. Nei ki minitsi pe na ki whakai ke pe. Ko vare au pita me na disclose mai ka au. Ka ko pe tok fai ai ngau e legal team. Ko isiu ko ke kauloa ai. Solo ko kau mai a sifa tu ta fai wa. Ka musunia feel ke na ngau e whakatah ke keiskoi. Keiskoi. O kai wai pe mai mea na ilo wai pe mea o ilo wai pe mea ilo ka ko loto pe ke tuange foi ke hi ore te tau ta no ke o mea ko ai ke ka tano ke me pe mai no o mai o loya ka ko anga i ka na o mai ka ki mo solo ke e finga haloya me mori ko nga ko per ngese ke si koi moi hangai fe mamai aki yang ai no fo ka ko to yo to ko ni au pito ai mau fai he drugs ke ha ko tu pe fo noa he hange ko fatonga yo o pay attention mai ka kai me ngai feitul to la ke nga au e no he ko case ko ni den hanga ko tui den lava solo ha me ala moving forward. Koi. Pe beni ko o mahino ka te auia tuunga ko toa hanko whamatala ko ke whai. O mahino rei murinia o ko konga ia i he lao ia pe mo mea o fie ma o haloea le rei ke ne whakafofonga ai taha ko toa pe. Even ka pako taha ko ea o kaihaa pe ko taha ko ea halaia pe ko taha ko ea tonuhia. O kei fie mao pe e he lao ia ke whakafofonga i le rei, ka koutu te ke tuk talanoa ki ai, he whamapope polo kalama, ki he tawha a koe sistemi, ke whaatalanoa pe ki ai. Ko konga nia ko loto ke o atu koe he ni, ko kau pehe no whama ala, o mai he kau whanongo, na e laivi whaka awhia ki mua o ne tala e ia, koe peken fie mao e haloia. Pero mahino ka te au ia mawhatuktuki o case ko ni ho whamatala. Ko whehui ko o mai ia, o whia mau e awhi a loea pe me tutu unika ke whai fundraising, ko loto ia o awhi ki mo unga, pe ko whia mau pe ia a koe ke whakahoko katoa ni iho o whapotopoto ko whakaukau i, o ku whia mau ke whai fundraising. Ok. Tu pe ke whamatala i whalere pe solo Koe whakakaukau koe kai ke kaua, kai te whema loea. Maka tuunga pe ia he foi tikite nei tahe ongo he India. Koia. Sai. Koe ne alu ko au ke foi tuunga koe wau koe kia he ahoni. O ko ongo i o malaki he mawhai e monga tamsi. Tamsi, koe. Nā ku kau whakau ia hono whare ia he foi hopo koe ia alu pe koe moho ni. Koe. Alpe ko mo ni. O hape me ai au ki ai. O anga pe e tau tu whakanga. Whakakau. Ma tui nau tau la me au ki issue ko ni is beyond. It is beyond the legal issue. O alia ki foi moral courage. Kene hanga. He koe ke tui. Koe ni rea noa ia pe wa. Kau loloto. Ange mea ko sio ki ai. Mea tau sio ki ai. Ka ko huinga ko ka mo pena ni le aku kai ke ne te whema o aloia. Koe au ka ke fo iala koe mawhai o whakahu
kai more ai kai ke huinga le nai matungai ai ke ma ke kum ha loya sai koi finga paanga ke totonge loya ko whakakau poto pia ke kore pia ko nai kai ke uhinga ke nau whinga panga ko na tula ko nai pe ki hopo ki mo whanki hopo pe ki mo pa ko lava ko ai pe kai ke mea pa ko ki foi hopo nai ki foi hopo ai na tala no ai foi hopo he mea whana ai tanga tai ki me ha te hopo ko mo la ko hopo ko ya na exhaustive foi processi pe fie ma o leva ke ai haloya pa ko ka po ko ra pe ka bo mo ki penbeni ma nge na ka tau pisi o case ko ni he ko case ko ni tene lava solo ai palpare ma faka system pe fa matala fo hanga go kulau na ka ma cross foi case ko ya ya tu doni fa mau ke dismiss mo acquitted foi tikite eta dismiss foi tikite ta kono fadonea ko au na ga i ton ke o mai ka foi hopo ko ni fa mau ai halai ale va ka au fa kau hala le va men fa ka polisi mo kwa ndo ka ngau ka tonu hia ai tanga tai ke ko ni ka was ngau bo bula ya ai unga bo bula e was fa more ta fa lu ya ai ko kuinga fo ke ai e mau exhaustive foi process ko ya ko ngale veni ta algo ai ko sion para system ni ka pau he kai ke ongo he crown law me ka polisi o nau fua ha mafa tuki e nau fe hala e ke na wako na koi ai o pesi u le fa ka ko ni ki he ke civile ai fa more ai mamahi ai accuse kai ke ni solo va ai ko fa ka le va ko na ha pa o ria ke ka popo ke nau beni mai mua seniti ai loya ke tokanga ya ke case ko ni me ga wa yo ilo po ha lo to mai mafatu ki kana u ki ben ya mo bo to fa no he mau ki me fa iki to fa no ha pe uya o ku na u finga pang na ku fa malo ia we lau mari pe fa he kono moni foki mai me ko ni solo he palo veape ai kaukalisi o fa longa ya o society o loko moi ai hoko ka tanga tai ka fine iki ono to ulo akau ke ilo pau e ga te nau kau e tu malu ya pa uhinga i fa malo ya ai ka kai gon me muri malu hawa pe nau fa nau na don me palpare ma gon hoko tongani ka kuna tokoni ilo pau kai ko ha me fa foi tu ga na ka ko le rei fa lu fo e fo mo mola biven na mamata he polokalama fa bida na fa hoko se dita pe mo loya ko na son tupo he tala no pena ke ngahi me mo oni na hoko ne ngo ko ngahi keisia ko tau si tu ame ai ko tu mo me akana enofo ene ku fakau na pick up me ai ane lava ke ne hulu i mai a tono no ngahi nga u ku fa hoko he kau polisi pe mo kau loya crown law he pe ko whakau ia ko whakau kia he taim lahi. Ko ngā whoki ka pau, o kai ko hatu kua ki en hataha ka pau o ku involve trucks ia i he kau taki o ku lahi ho nau mawhai. E matu aki whai ngā taa rewa ke ilo, ko hai o ku whai kia whalala. Ke koe whehui whoki o mai koni he ka inga he ni mi, ko huinga koe ke aloai a me mo unga ki he kau polisi o tala kotoa pe ki ai
ko A, B, C, D, o aloa o ai kia Z. Ko ki nau tolu o ku nau tila trucks pe osi, he? Ka kou si o koe hange o koe ke trust, o koe ke falala a fi me mo unga ki he potunga e polisi. O kune hol pe ea de me a, te ke lawa ki wha mama mai ta wha aki ko ia, pe ku upe he me te tau tala no kia lo ia, ku ia i e taimi o ku futai falala anga o pito, ai potunga e polisi to ton ke tau falala ki ai. O fa me whakau solo, Ka koe mea nia o ko loto au ke wahi lahe au. O koe koe isiu koe, hono hai raki koe isiu, koe trucks, sai. O hau ene a fio to wholofola mai se mau ke tau i trucks. No whole whare area tala noa whe mau ke wahi a hong fulu miliona, me hono tuku hau i kakai, o to'o mai me tuku hau i kakai, ke tau i a ki trucks, sai. Hau rewa afi. Tala mai o kuai whakamatala o kune ilo whikawa mo network trucks. Kui. He solo. Kui. Koe whihu i koe o tau whihu i tau he curious mind, critical thinking. Koe hae uhinga o kui kai ke o atuai he kau polisi aafi pe koe kau mau mawhai aafi o malui. Oanga ha tokanga mawahe ki ai. Ka nauhanga whaka eke. Kai lawa ke nau tau e trucks. Wai. Ko hae uhinga koe ke nau whai pehe ai. He koe loto ia fi ke ne talamai e mea kou ne ilo. Ka koe hae uhinga koe ke accommodative ai pe tokonia ia he kau polisi. Ke ne whai e mea mea. Koi. Ai koe whihu i whakafoki peia ke pehe koe hae uhinga koe ke alwa ia aafi he kau polisi. Koe nena i lotonga take, tau ia kau polisi. Ai au. Mono lahi a pita. Koe whihu to tonu koe ke whihu i. Ha mea koe ke o atuai he kau mawhai afi. O anga no malui. Malui ia mono whamiri. He kunau ilo ka atoa pe koe fu monster koe ne ai trucks. Mo network o ku involved. O ku lahi mo ngahi mea tau ia una o si involved mo ia. Lahi mo nau kau hitmen o so. O kai ko haki simple undertaking e ki afi ka mono whamiri. Ha mea koe ke ala mai mawhai o whai fo whatongia o kia. Na ke ki hanga whoke e piveni o whakaha mai, koe whakailonga koe, pa me tiuni koe na ki whakaha mai a ki mua ange ta tala noa na ke pehe whoki. Na ki ai ki miniti si na hanga he tangata o whakaha tuka koe ni ihi he lisi. Tau manatu ke whaiva koe blacklist, Te whenga koe ke whai ke tau mau ko hai fua lisi koe he mea. Pea pehe whoke mau whakau o tuka me kau whanongo, mau pehe whai mo tau ilo mai e fu risi koe ni me mea. Koe ilo ke hanga o mai, koe ngai ai pehe no taimi ke o mai. Ka koe whai ilonga ko ho tala mai, ko hange ka mau tolu, o koe ke believe, koe ke tui, koe ke hingoa koe ni ko ke mau me risi na atu he aho ni, O ke tunga whatu tā maki a pito ia ka pau o ku ate whinisi ko ia ka koe. I kai, bena nau ke hala pe, o whanongo pe o hala pe o whakarea, o kai koe risi. Ko hingoa pe ko atu, Kau ata ki vea ke ki whawhi maari e ka koe. Koe. Koe ki eke pe, pe koe vea ku ne tala koe hae huinga ene ilo. Koe, i kai, mau sang pe kei tuku. Eu kei nere hopo. Koe. Kusai behe ko ngaha kusai behe te ki ai beha fwoi taimi e tok fit in le rei ai. Io, o peso, Koia, hopo ka bongbongi. E kona vai hopo bongbong. Koe hopo ose ki hopo bongbongi albi moa lipati. Koia, na fai wau ke taimi hopo ia, ku ke lotonga nofu koia i a polisi no ka alo whaka e.
Ka e ugu tanga tapi fukasi holo e pare hopo. Kai ko tokanga peo ia na toi mateu te wange fai ta no. Ko be ke toi tuku be. Ke toi tuku be. Tuku be ke nga ke nau palafu holo be. He ko la hango mo ne lau ko ke kupe nga solo ko hia ko la hango ne fute ko la ke ne fia. Ko mano ange kupe nga. Ai ko be tuk o wange nau. Pimen mahal ko tu mahino apito ai konga ko ni ki he ya afi me mo nga ko nga ta ki tolo ia to ke ka pau te hamete ke te tana ki ai ko nga ko na ko hopo pena le a pong ta to ki update e tu nga ki ai i he proklama ko ke ka hau ai ko tu nga fuke dai ni mi ko lo pena na ke lava tu ki he me fra ki ko ia Tokon pare mia malolo, pe me mistala malolo. Ka koe whakafonga whokia o tonga tapu fitu, ki he whatongia na whahoko ai. Koe mea lahi ben tai nimi ko so atu ku teu atu ki ai hot a tongana he tai nimi ko tau teu ko ia ki he whiriwhare area. O si tuku mai piwen he tai nimi timi e ua he tai nimi. Tau pe hepe koe pāti po koe kulupu po koe timi. O si tuku mai timi a e kolopolo. Pea ku te ame whai tim fo au ia ku tuku mai ka timi ai pāti te mukalati. Ka ku na ke ki wakai hifo ke heongo timi pea ku te keke pena ki fu mo ua apita koe hopo mo putu ke ke aha te whainga maria ki ai. Iyo solo, na koe na o fu fe mo ikina bit pea ia ku te keke ka ki au pe ia me bego ke whamatala. O kai ko ha official o na mau he pego hai na ke pego mai timi o na mau na tole foi tau tai na o fake ko ni sutone ke lea mo tohi e na fakau ka wai ke tu na fa e na tol hapati ko na wanga e na fakau ka ko te au na tau tai na pena to kiai ka te ke whakahingoa hati mia hapati e tu fabricare dai nimi ku sai be ke tolo pe u timi me ka leva ke mai timi oficiale ka to ki talano ape tai mi ko ya ko na ku ke tai mla pe ko september o topa to fai fili ki november ko isi fo aus be ko ki at ke ta ki si o ki ai fra osi ko isi ko to ko ki na fai mi asteria he to ta ko fai ngongo pa mo to ta ko David Waterhouse ka ko konga ko o atu e he ta fa ko ya ku o mai tohi oficiale me office palasi na o fra kai e tu ko ki ko ni pe te o mai me tohi ai fa ko a David Waterhouse on e fra kai moia ai ku na te ai ha fa matala ma o ke ta fa ko ni pe ta rere aki pe ai ume ko ya ka e toki e konga ko lau e toki mapuna hake pe ko me ko mo ni mo on pe ko me loi pe ko ia o te ke fusi o le bo e solo ke isiu ko ia kaupe moia isiu ko ia ne pele ngesi isiu lahi mo o lo to pe ke o e ngau aki ke ne hanga o motivate fa na tau fehi ape o ko manawasi he sio ke o mea ko ia lahi longo a ko no to hala hole ke au ia tau fa pa pe ka tu bo fa mo hatui vai na ia be nau ia be nau e nau pepes ka o mai o mixi ai o mea ko coincidental na talau ia ki mo ane he pata polo kalama koia piveni ko konga ko ke sistemi i he foi konga pe na tala noa ki ai ku lava ke whatonga i ai mata vai o sistemi he ta wha ko ia whika o aki bea mono whinga ke lolomi ka neongo ia ko wato e ki taimi ko ni ke ki wha maa opo mai pe ko ngā ki proklama he aho ni te ta ngata pe he ta proklama ko ni ka ta toki lere e huwe ke kahau ko ngā ko na kulahi apito e ngā he isiu e lawa whahatala noa ki ai pa mo e ngahi ngau e kona ke whakahoko.
Oe, ke kataka inga ku si mahalo ku vai mai ai netue ka tai nim. Me mari bene vai mai netue ka mo lava ko e tau foi ho e tahe tau polokalama. Ka tau tui be te foki mai be, tau ki taimi be haki miniti. Na te hu mai be api veni ke wha maa popo mai ni ta whaaki. Na te aika mea e tokangi ai. Taimi te tau be ku o wha malo lahi atu ka te mo tō kainga i he lava ko ia ke mo mamata mai ke polokalama lava ke tau whiao mo ki matolu i he polokalama. Ka tuk pe mo ki o atu ki tau ki tai tariko ka piveni ka o ki o atu ai pe ai ki i wha malo ko ni ki he kautaha ko ia South Pacific Loans. Malo apito ai tokoni pe mono sponsor ko e tau polokalama. Piveni ko hu mai pe pake ki i whaongo mai pe ko ke foki mai. Ia ko ni ku hu mai piveni ki loto. Ko ia. Ko ki konga pena o loto ke ki whafoki atu ka koe. Ko ngā ke ta ki wrap up e pe ta polokalama ai ko tuk whiunga pe ume a koni ta ostala noa ki ai. Ka pau kua hakonga ai ke loto ke whama opo mai. Ki mua ke tātou ki hoko atu he polokalama koe wika hau, ko ngā ko te lahi ange ngahi isiu e whai kea tala noa, ko ngā ko na gulere hopo. Kaka ki konga koe au ke hunga kei solo koe nuku nau toki huma ya wewe, ta koe nai mati mea. Ia, ko kuhinga pe agia, o ku iai hakonga ai he ta whaake sistemi, he ki isiu koe nuku ta tala noa ki ai, he konga pe ta tala noa ki ai ki a afi me mo unga. I hono whakahu pe kua hako ngai sistemi ke loto ke whama opo mai ai ki mua ke ta mawai ta proklama ho atani ka ta dokilere he wika hau. Ia, foi konga koe solo tu ke tau tala noa ia mo. Wika hau. E longa upito ia ai hono operationalize ai whatongia au koe ke nau mui ke sistemi, e isiu koe ni. E tuke i tau ke tau tala noa ke ai e wika hau o si ene. Koia. Mahalo e pivene, mahalo koe ngari wheu ngai ta polokalamaka ke mahalo ai. Ka ta toki hoko te hui ka hau. Wha mahalo lahi atu he lawa ke whahoko ta polokalamahe ahoni. Whatwhanua who'ou. Ka ta toki whelonga ke hui ka hau. Malo pisol, ofat. Ia, malo, ofat. Kainga koe lawa ia homo polokalama koe koe whatwhanua who'ou pe mo piveni piukala pe mitonga eiki. Whamalo lahi atu ke ting mo tolu i he lawa ke mo mamata mai ke tau polokalama. Whataonge pēna e ongolere atu ai polokalamani ke ting mo tolu. Ka ke ngata ai ku whamalo lahi ki he South Pacific Loans. South Pacific Loans i he tokoni ko toa pē ko mo whai i hono kei whakahoko e ngahi polokalama pe miheni ke lawa ke wahe hatau kakai. Whia mau ha ono neongo lockdown e au kalani he tainimi. Ka whi mau ha no telefoni ki a Starek Tupou i he noa walunge au. Walu, hiva walu. E lawa Starek Tupou ke ne tokoni atu ki a te koe. Ka pau ke whi mau wala, koe page fashion, tene lawa o tokoni ki a te koe, i ho o whi mau wala. Ko ngai ni ki ho iki whawhine, te mo lawa. O kai pe mo e wala i ki ho i tangata, te ke la pe hu ke na website, koe tap.fashion.co.nz e lava ke mamatai i he ena wala. Whiri vi ai piha moha whainga wala pe te ke whia mao. Hangi koe na tala no ke eiki mua i tonga eiki e lava e whakatuu i tongana i loto nuku alofa ai whare wala koe ni ai page fashion i loto nuku alofa i he mahinani mahalo koe ut whao se mahinani e whakatuu ai page fashion. Te ke lava pe toki mea hefke toki o atpenga i whanau nong koea. Ka kohofia mau wala te ke hu ke website ko na o wakai ki e na wala. Whamalo ke Faustina Construction. Nwalu no ataha, hi whaono, hiva no ataha, te nau lawa tokoni atu, i ho o fie mau ngawe langa kotoa pe, whitu taki ki a sione a holokatonga. Ko e none kiti kawa trading, ko tu kei malawa pea lope ke ne hanga o supply atu ai kawa i Nusilani, e whanga taimi pe, matu i ko time lockdown ien, na poke koe polisi, tāpe telefoni ke lava whi mahino aki ai, ke no ua taha, no a ua wha, hiva taha, ono walo. Koe ngatai ha mo polokalama ki ahoni, wha malo lahi atu ho mo mea mai ke tau polokalama, koe hoko ai wha, ho a taha miheni, e o atua e polokalama ko ia,
ai I kare wakai kihe universi. O atua e nau proklama I he hoko ko ia ai wha, pia koe hoko ai ono koe proklama langa whanua ia a rei mātua ai. Whanongonongo koe ni whawawawe ki he kainga re mātua kotoa pe langa whanua re mātua o ku hangai koe nai whanongonongo atu whakaheka ai container I he iate koia ai Victory Shipping I Mangele e whakaheka ia I he aho whalai te pa aho toko naki taimi tahawa ho ata ke taimi wha hangai koe ku atu o lotonga lockdown na o kalanini ka whema uke ke hau pe mea lere no foi pe tropu pe ho kato I matapa ka ke mawaha rewa pe me whitu ko ia aia te o atu hono tu asila lava ke mo wakai pe ke tu asila ko ngā ke whaingufua ke te koe ki ho o alwange koe tu asila koe Kona o Escott Road pe mo Greenwood Road I Mangele koe Kona o Escott Road pe mo Greenwood Road I Mangele o tu uai ai ka taha koe ni koe Victory Shipping Limited koe awhalai te ia a pongpong taha waho ata ke whae fiafi e tok atai ke tropu ho ota pe koe aho tokonaki I taimta tau pe